akwaba wo friend me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news ebusuafo ene dase brefo no wo kase no man's land for me bomi mu ase ede ma omo ene se nkrofo ya mbeka ho asemi won ese se won ko a waje won president and won kwa what wo because we yeli package wo Ghana ha asema make we hu nkrofo kra no wa ma won saso president madam adwoa me wa ha na ma ache nkrofo kro almighty Kasoa Kasoa hado ya na no na yan papa fo no yan wo fafo na wo kase ye de ni die mamo Kasoa fo ye tuche mamo se wo chresa afi leader o de development o eni so ade hu a o de enyem egu akwema aboa youth no enye nne nko ase because Ghana ye ntumi fada kun develop it Ghana ye 60 something years ye tianete eyen kakrakra na kakrakra no so it takes a leader or vision a leader just an vision no eduachi nye kokobu nketenkete fo ni bia nti won do no say NPP no betimi develop Ghana ti Kasoa fo da se bremo ye na nam no man's land fo what should I say afi any NPP na omo eko Kasoa fo ye so ye da mo ase ye tu chewa mo we feel mo brutal. Hello. Hello, good evening. Good evening, Eja. Udini baby afrefre. Ohima, your friend Alaji Gado. Na umpom te say. Adom Alaji, mienti ewe. Yo Ghana for nyina bo abaso mamentia mevisa wakuntin Kasoa MP. Na mentia vice president too. Wow. NDC for the Ohima. Omu dia ye ka mo asema dia be kie One say obi ka say anam say about 20 omu pentem omu pe ohima adia na na do dan kwakupa do ye ne team no aya gro ohima na say ya hwen fidie no a na do di ba ye say district bia be ka fidie no bi na ya kwan ya say ya pentem akwan ya say na ya tiesia amaye o sa dia no so pa bato hu yeti papa ya dia obi yebida anya antoleka because NDC don't demand money attainments 8 good years omotimi decide for bayana senior highway on miniaba ala do see manu akunya oba obeya na ijo mama omo kase sina ani 419 oni fifi kote omo anka gelo mosquito wanka enne omo yina manu omo benefit sa school no wo isanya chumnu yenja only paya dia o say yi bona baso a man say no utiase na me sra me nuanum Ghana for say adu say Dr. Alaji Mahmoud Gomia only mate opoku prempe adu say ombe Ghana enfan ko enim intimba say adu honuma ye nyina kotu aba no emma nipa mienu we na me wari say ye di Ghana say o me say inshallah Ghana be fa ni tuma papra woni yame adwuma Osuni nyame entna Alaji Dixon Kwesi or say the best president Ghana enya eye mampani nanado. Hello. Everyone. Eja. Leke fonama. Evo. Ipa cho fona mikasa. Yo to asoma yen. Tia mi boss mami. Na buku fin cancer. Na ka tia na usika so tia no papa. Na everyone. Ma ba ma ntia na amadu kwa ewo o kan ku enough o ya duma pa me so kan ku enough what me say ma no go to abama na everyone ni by there ene ye kaka yo send ye ni kada ni chia bagba ni phone kakra se kasa bia ni ti Ghana pa sabra anu wura pamso do boti wonga kan pa han alafi everyone she ye ka ni padia ye ni anu we ni omkuma tramuso a ye na dan kwa ani baumia ni MPP abawi na boa ye nyanu pop uru say tema na nadu ba ye first for mam amnesty ye kayo ticket no mutua no from say everyone 8 years na nadu dan kwa akufado be traffic start ticket no mutua no anka ne wo twa say no o grant your amnesty say kayo ni bia ntwa e be si ne say former president mama wo trust wo no we are not na Umba yenu
na President Mama koto pine no mudi soa chesi omudi ye kaya no eno na President Mama ekoto mo se omufanya aduma na so bi ba no oshebo so obeye edema kayu ne anifa na sia who be try say because of election na NDC say bi bia e be ya bia no election ti wọ́n mú sí aduma di Ghana ye fa police fu NDC fu say na election ti ye fa police ye say na bi bia wọ́n mú di fa place bia everywhere this is farmers by bia to say ye be before be to ba we NDC ni do mama ba we try ka say tama yesu wu ya wọ́n mú nyane no se omo na mko nyane no wo pa fa tra ba bia say yeah, that's if we fancy wo justice obi ni makon o say akua me ye adwuma na metie mu yo de ma hyehye masum na metie mu na mum pesa me ka kira ban a wote so ne se ne omu ye no nyame ye omadom na omo betena so a Dr. Muhammadu Bawumia ne napo omo nto aso medin ade obin ni makon justice hello me so mu want you me pa cho kasa free Bazo Kasoa dansoma. Dansoma for no disem tudwa. Bazo me do the dancing juma. Yo. Campaign there. So they call them Mahama wa lu so when I am to about man o me president zu bi mo Ghana. Ya da se papa. O me president. O nyankasa. O nye. Ya da se papa. Yeah, also ya ba the vote no. Very good. Me da se papa. Me nua nyame nsra opa. Ye beda frefo na ase. Eya na ye mre no nti mo fa nchen ode aba wo se akue sa kaya ye empowerment project no say ye ka project anasa initiative a Faruku wahu you Faruku ate Faruku nua ba ma so ochia wo mensa ka epilatru de ayi ode aba wo se domi kwabenya constituency na mewo na akua wahu initiative ampanimfo ede ba ebi so ede ayi omo kan se omo de confirm ketenkete na eba etu compare true no a ubehu ni ebeboa ama wo man no atumi akwa animu ni owa ni suade hunu ye atumi bua mabunu no compare the two Joe Louisville de ayo de aba se akua me hwemu fi Hanover Germany na me chia Dr. Muhammadu Bawumia ne napo ene chese adwuma omo ye lawyer JDM de so to nkrama me ena boy Owusu Enoch was akua the workaholic and innovative CEO na ade na ba no honorable Kofi Ofosu Nkansa was oye